I brate, live-o sam jedno veći i na live mi je ušla znači Kovalska, brate. Kovalska mi je ušla, brate, i rekla mi da pogledam Instagram. Sad ću ti naći poruke, brate. Evo na brzinu sam, ako nije problem. Ne. Pozdrav ljudi, dobrodošli u epizodu broj 2, znači snimanja pitanja sa youtuberima i pričanje. Znači ovaj put imamo gosta, našeg brata Rikija. Rikija, znate Rikija, svi vi znate Rikija. Znam, svi znate, znači Rikija, svi znate šta se sve izdešavalo Rikiju u zadnjih par mjeseci, znači prvo od najboljih stvari koje su mogli desiti pa do najgorih stvari, pa čupaj se, pa pomir se sa svim tim, pa haj vamo, haj tamo, suze, ovo, sve znači čovjek preživio u zadnjih par mjeseci što nije možda ni očekivao da će preživjeti. Ali to ljudi nikad ne znam kad se kome može desiti, ali vidjet ćete znači na kraju ovoga svega, vidjet ćete da je on sad nešto i naučio iz tih stvari, da više ne može se olako sve uzeti, znači da kao šta radiš, trudiš se, boriš se i da to svoje znači ne zaštitiš, to je jedan veliki kiks koji se može desiti svakome, ali evo, zato sam najviše htio sa Rikijem da pričam, da vam znači, da vam i on i ja dočaramo neku situaciju da vidite znači koliko je to opasno, bitno i šta sve treba, koliko je YouTube stvari pored svega što mi gledamo svi da dobijemo dosta subova, da stvorimo nešto, da uzmemo zaradu, da ovo, da ono, vidjet ćete znači kako se to može nekome oditi od glavu, tako da evo sad imate čisti primjer da poslušate. Idemo znači koji prošli put, 20 pitanja za Rikija, on će 20 odgovora dati znači jasni i glasni i nadam se da ćete svi nešto naučiti iz toga i da će vam biti to životna škola ko što je bila znači i našem bratu. Ali evo o tom potom. Mi ćemo krenuti, u stvari kako si ti brate osjećaš danas? Ma brate, top, kad te vidim znači nikad bolje. Dobro, GG. A ja ću prije što počnem prvo pitanje reći znači da smo se ja isto Riki upoznali preko Kere na YouTube-u, isto znači jak sam vidio Riki koliko ima subova, gledaj ovo brate tam vam, išli smo jedan kod drugi to, donacije, zajebancije, druženje, priče, igrali, znači isto PUBG, tako tamo vamo. Na taj smo se način upoznali, međutim onda se je desilo što se je desilo odjednom. Ja se sjećam, to se je desilo na dan, ja sam live-o tu noć i na čatu su mi počeli ljudi pisati Riki ugašen kanal. Ja kaj mali nemoj me zajebavati, Bog, kakav ugašen kanal, jesi ti normalan, Bog, tam vamo. I onda kad je završio live, onda sam vidio da je baš ozbiljna situacija tamo i onda je sve krenulo. A tako ćemo mi, znači, krenuti sa prvim pitanjem. Znači, ali prvo pitanje će biti to, kako si se ti, Riki, osjećao onog trenutka kad se je to desilo i kako se je to desilo, znači, šta si ti radio u tom trenutku, jesi li snimao ili si bio kod kuće pa ti došla obavijest, šta se u stvari desilo? Kad je bio, znači, kad je krašan kanal, kad se je to desilo? Brate, znaš ono što ja pravim event, dan prije, za stream, i brate, ja sam napravio event i kako se zove, najveće kad sam htio da spavam, ušao sam, brate, da vidim koliko ima lajkova na event i sve, ne znam, bilo je oko 11:30, ja mislim najveć. I brate, na telefon ulazi, izbaci me. Rekao je možda YouTube ili nešto, brate. Opet uđe na YouTube, izbacim. I već me tu panika počela fatati, brate, i upalim kompjuter, kako se zove, logujem se i logovam me na mail, brate, ali na drugi kanal, onaj rezervni. Brate, kucam vamo, Riki, piše kanal je obrsan, brate. Kucam Riki, opet kanal je obrsan. I brate, ne znam šta ću nazovem onoga, brate, ni Hadonija, sa njim, kaj nemoj me prinkat, reko, ne prinkam te, brate, nemam kanala. I onda, brate, stavim story, hitam live na Instagramu i upalim live na Instagram, brate, 40 ljudi, znači. Ja njima ispričao, niko ne vjere, svim stvarno prinkam i snimam i, brate, kod da ukucajte, brate. I onda sutradan, ne znam, brate, tu noć nisam ni spavao skoro nikako. I, brate, sutradan ustane, Raven se javio,
on se prvi javio od svih youtubera i sa njim sam, ono, brate, kako se zove, pisali supportu i onda rekli supporta da će se javiti meni na mail. Ja sam se tu javio, brate, ono, svaki dan sam pisao sa supportom i na početku je bilo te neke šanse da se kanal vrati. I, brate, prošla ima možda sedmicu, dvije, dolazi mail, kao ne mogu ništa da utvrde, da kanal ne mogu vratiti, brate. I tu sam se pomirio sa činjenicom. Ništa, brate, ni da je hakovan, ni koja, ni ništa, brate, nisam dobio. Dobro. Mislim, jasno je kakav je to bum i osjećaj, znači u jednoj sekundi, znači YouTube, ali to je ljudi stvarnosti tako, YouTube meni, svakom od nas, može u ovako jednoj sekundi, znači na osnovu bilo nekog drugog ili neki drugi način može znači uzeti što god vi stvorili, napravili, dosta ljudi je gubilo kanale i koji su imali po 100.000 i svašta se je tu dešavalo, ali samo da znate da vam je jasno da se to može desiti, znači u sekundi da izgubiš, evo ovako, za noć. A sad me zanima pitanje broj 2. Kad se to desilo, znači, naredni par dana, kako je to krenulo, znam, ja sam pratio sve, znači, od live-ova na Instagramu, pa do šta god, do onoga rezervnog kanala što je bio jedno vrijeme malo aktivan, nešto, sve sam pratio, nisam mogao ništa, ne možeš ti to ništa uraditi, mi, ko ja, šta ja to mogu raditi, znam, niti se šta razumijem u to, niti, jer se imena slična situacija desila, znači na jednom live-u, prije što se tebi to desilo, meni se je desilo na jednom live-u, izbacivam iz PUBG-a, konstantno. Nije ko ono što imaš bug, pa ti, nek me izbaciva konstantno, znači stalno mi traži da uđem preko Facebooka ponovo. Međutim, skontali su ljudi na live-u da me neko pokušava, znači ući. Da je izgleda video kad sam ja, to isto dobro morate ljudi paziti, kad kucate onaj ID brojevi i one zajebancije, tu je neko vidio moj mail ili nešto i pokušao je znači isto to uraditi. Slično, znači, što je ovdje. 100%, brate. I mi smo na brzinu, znači, izašli, sve prekinuo live i odmah smo napravili onaj, kako se zove, zašte duple. To je ono što nije imao, znači, ni Riki. Znači, ljudi, uvijek kanal, svako ima, znači... Imao sam ja. Ali meni ništa nije došlo na mobitel, znaš da se neko prijavljaju to, brate. Ništa, brate. I tek sam vidio kad su Luxu, brate, da i Luxu isto nije došlo ništa na mail, samo da su mušli, brate. Nemoj zast. A znači i to mogu danas. Uglavnom nije ni bitno, htio sam pitati, pitanje broj 2 je bilo, brate, kad je prošlo par dana, šta si ti odlučio da radiš? Mislim, ja znam priču svu, ali ne znaju drugi ljudi, neki, pogotovo na mom kanalu ima dosta novi ljudi koji ja tek sam vidim i poznajem, ali vjerojatno zanima mnoge druge. Šta se onda desilo nakon toga što se ugasio, ti si vidio da se ne može vratiti, prošlo je 7-10 dana, šta si ti onda odlučio da uraditi, pored live-ova? Ne znam, mislim sam prvo da se posvetim privatno, brate, znam skroz. Prvo što sam uradio, brate, na Instagramu, obrsto, znači, sve followere, sad pratim sam oko 900 ljudi, sad pratim 150, što znam da su uz mene i da će ostati, brate. Sve on je dvolični, obrsto, brate. I ona, kako se zove, i nisam ni htio da snimam, ja da su me nagovorili, brate, ali znaš, iz moje ekipe, moderator i to, vidio da imam jako ekipu, brate, kad sam dolazio na live-ove i sve. I ono, brate, napravim kanal za 2 dana na 1000 subscribera. I tu sam počeo streamati, brate, i onda mi se nekako vratilo u glavu, ono, stari kanal i sve kontaš, ono, nije lako, brate, i izgubim skroz motivaciju i, ono, zaustavim, brate, sve. Da, to se sjećam, baš ćemo kroz svu priču, znači da i to prođemo. Taman u pitanju broj 3 ćete pitati, znači, jednu stvar, pošto sam ja stvarno pratio sam i klipove kad si izbacivao, kad si na te koje sumnjaš ili nešto kad si im govorio da će se on pronaći tu, to sam gledao sam, znači stvarno sam ispratio tu svu situaciju što je bila. Da li ti nama možeš, to je pitanje broj 3, da li ti nama možeš reći otprilike, da li misliš da su to bili neki hejteri tvoji ili da su to bili neki, ovo lično i mene zanima jer stvarno ni ja ovo ne znam, da li misliš da su to uradili neki hejter, neko ko te ne voli, ili da su to uradili neki ljudi koji su bili na tvom live-u, koji su se kretali po tvom live-u, ali da su se s tobom posviđali, ili neki youtuber da se s tobom da neko to mogu odraditi od tih ljudi. Za youtubera, brate, ne vjerujem da je neko, jer ono, trebaš i biti, brate, profesionalac da upadniš, brate, na mail, da ne dođe obavijesti ni ništa. Tako da to ne znam, brate, ni ja vjerujem. Ono, pisao sam s YouTube-om, iz YouTube-a smo nam napisali na mail, ono, kao da će provjeriti IP adrese, brate, i na kraju ništa, ni on. Tako da... Nisu provjerili, znači, odakle je došlo to sve. Jeste, a mogli su.
Da. Jer ja sam mislio sam da nešto znaš ili da nešto sumnjaš, zato što si, ono, znaš, A dobro već si sumnjana, pričao brat, ima na to to me, kroz priči sve. na, znači, Ali ne, nećeš to me baš puno. ma neće tako. Dobro, nije. Privatno može. Može. Dobro, nisam ti stvarno, ono, nije bilo neugodno to i pitati, baš onaj. Ja mogu reći samo, ja se sjećam kad se to desilo, stvarno je bilo, znači, bilo mi je teško, ja sam ti kažeš pola 12 nekako, tad je to i krenulo tako, znači, ja sam tad live-o do 1-2 sam znao, onaj, live. Ja znam da mi je, kad sam ovako, ja sam evo sjedio to, igrali smo i tako mi je došlo ta ja sam, znam da se počelo ovako tresti. Nije mi bilo jednostavno, zato što znam šta je to ljudi. Ja znam koliko se mi borim za svaki sub i za svakog čovjeka na kanalu. Zamisli, znači 10.000 je on. Tamo, imao ili si bio toliko, nešto je malo, ja mislim, falilo. Brate, prešao 9.000 i 2 dana odmah poslije toga, ja mislim da je bilo. Znam da je ono kad je, to. Znači, ljudi, to je baš, ja vidjeti koliko ja snimam, 9. mjesec, 10. kako ja snimam, brate, još nisam 2K došao. Ali zamislite koliko je on snimao, znači za 10K. Koliko treba tu ljudi i živaca. Ja uvijek kažem, aj okej, neko ko se ne ljutio na tebe pa nešto to radi. Ne vjerujem ni ja isto stvar da bi youtuberi, svi youtuberi znaju koliko je teško postići ono što su svi postigli. I da on sad, da to je neko radio, ja mislim da ne znam da ima i takvi ljudi. Ne znam da ti je najveći, ne znam šta da su radio, šta da se rekao, kakva da je drama bila. Ne postoji razlog da bi se to nekome uradio. To mislim moje mišljenje. Sve mislim da je to neki profesionalac, jer brate treba baš biti profesionalac. Ali par dana prije toga, brate, meni su gasili live-ovi, znaš, ode na mail prijava. Znaš, neko reporto live. Tako da, brate, znaš, ima i sumnje da je neko vamo, što se razumije, ima i sumnje da su, brate, neki, ne znam, nekom je nešto samo radi. Dobro, ajme pitanje broj 4. Da li misliš ti da si ti sa svojim, znači, načinom na koji si live ili streamu, možda nekoga isprovocirao, ili da si nešto rekao, ili moguće takve stvari da se mogu desiti? To, brate, nisam radio. Ja sam tebe pratio, ja znam kako ti live-aš, u tebe uvijek zajebancija, smije, vamo, dok neko ne dođe, pa nešto ne kaže koji kod mene kad dođe, ja, znači, banam, čao, planem, razumijem, sve to razumijem, ali ovako rekao da nije bila neka jača priča što mi nismo ispratili. Nije, brate, imao sam jednu zajebanci sa Aksanarijom, ali tu smo se mi prozivali međusobno, brate, ali ništa znaš sada smo u drami neko i to. To smo mi završili, više zajebancija bila. Tako da to akciji ne poradio nikad. A dim reci pitanje broj 5, dim reci, kako je tvoje sad trenutno mišljenje dok si imao, znači, te su skoro 10K i sad kako je tvoj utisak prema ljudima i prema kolegama youtuberima kojima si ti bio dobar, pošto si ti, to ćemo ti isto pitati, znači bio i na balkanskim tim scenama i na YouTube festovima, znači prošao si toga možda što dosta od nas neće proći, niti možda prošlo. Ali možda si jedan od najmlađih od nas, znači i to, ali kakav je tvoj sad utisak u svemu, znači, što se dešava na YouTube? Imam, znači, neki rastu, neki ostaju isto, neki ovo, neki ono. Da li ti misliš da ti moći vratiti ono što si imao? Brate, kao prvo, znaš, pomira se sa tom činjenicom da kanala nema. Brate, ostao sam isti, uletim, brate, kad ima vremena, pogledam YouTube. Prije sam gledao konstantno, brate, ali sad, iskreno ti kažem, uletim kad ima 2-3 youtubera što streamaju ove, njih prati i Kera, ti, i Rema, i Raven za PUBG, brate. I Nihadoni, da ga ne zaboravim. I to je to, brate. Znaš, svima želim, brate, dobro. Da. Dem reći, pitanje broj 6. Možeš mi reći, ko ti je bio, znači, na početku tvog kretanja na YouTube, streamanja ili pravljanja kanala, ko ti je bio neka inspiracija, koga si ti najviše pratio i da možeš reći, znači, svaka čovjek GG, to mi je čovjek bio inspiracija, ili nije više, ili nije bitno? Da krenem, brate, inspiracija mi je bio, znači, Muđa, brate, ko većini. Gledao njegove live-ove, streamove, znaš, brate, i odluči se rekao da probati, pa šta bude. I onda vremenom, brate, sam se privatno upoznao sa Nunijem, brate.
I onda mi je i Nuni pomogao, brate, 2-3 puta me je redu i ono, slušao sam njegove savjete, znaš, brate, kako ne trebaš da odustaneš i tako to, brate, da je ovako, da je onako i ono, onda mi je, brate, nekako ono, gledao sam na njega, na motivaciju. Da, dobro. A di nam sad samo još objasni jednu stvar. Ja pratim, vidim da si na kanalu opet obrisao si video, obrisao si live-ove, sve. Možeš mi samo reći zašto je to sad tako, zašto se obrisao, jer onaj, na primjer, zadnji klip što si snimio bio ekstra, full cool, bio interesantan iz pogledat, ja sam ga gledao, ali zato te pitam, reku, zašto na sad ovom kanalu, trenutnom kojem skoro imaš 1100 suba, zašto nema nikakvih videa i klipova? Zato, brate, što ti kaže malo prije, došla nam ta nekako, skubio sam skroz motivaciju i odlučio, znaš, to je bilo za mene, brate, bavio sam se godinu i pol, to nije ni godina i pol kako sam se bavio YouTube-a. Prestat ću, brate, pratit ću YouTubere, podržavat ću, posvetiti se privatnom životu, brate, imam porodicima, ako Bog da poslije uskoro imam djevojku, prijatelje. Čujem da treba biti neki posao, ali tako? Privatno. Treba, brate, ako Bog da. Ako Bog da, dobro, haj bar da negdje pare kapaju. A gdje mi reći ovu stvar, ovo možda zanima većinu, pazi, ovo sad zanima većinu pitanja, znači pitanje broj 8. Da li si ti osjetio na YouTube-u zaradu neku i da li se može od toga na našoj balkanskoj sceni živjeti kad bi imaš puno i subova i pregleda, ali bitno. Kako je tvoje mišljenje o tome? Jer to ne mogu pitati neko ko ima manje, ovako ko što smo mi, ali mogu pitati neko koja, šta ja znam, prelazio cifre 500 lajkova, 1000 lajkova, pregleda, 1000, razumiješ? Da li, jer to većinu zanima, da li se može zaraditi, da li ima neke zarade od YouTube? Što se tiče, brate, toga, da li može da bude posao, imaš i par YouTubera, eto, Muđa, brate, zarađuje od toga. Amir Hadžić od toga zarađuje, brate. Što se tiče mog kanala i to, 2 puta sam, brate, podigao pare od YouTube-a, onoga, kako se zove, AdSense. Od njega, brate, i od donacija. Ja sam prvo krenuo, brate, streamati preko telefona, PUBG. To sam streamao, brate, i onda kad sam otvorio karticu, donacije, brate, i zahvaljujući donatorima kupio komp. I to je to što se tiče zaradi, brate, samo donacije. Da. Najviše kad se live-a i to, jedine donacije mogu i čupati jer live-ovi. Ako niste znali, znači live-ovi ne donose skoro nikakvu zaradu, ne znam koliko jaki da bili live-ovi, to znači ne, većinom klipovi donose najbolju zaradu što se tiče YouTube-a i to je to. Dobro, ajde mi sad zanimamo ova stvar. Kad se sva situacija izdešavala, to je znači pitanje broj 11, kad se sva situacija izdešavala, pošto ja znam, na tom sam i na Discordu, ima preko 500 tamo članova, je bilo, ne znam koliko je sad stanje, možda 10, 20, 30, manje, više, uglavnom je znam da je bilo preko 500, ne mislim 529 da je bilo. Znači članova, zanima me pošto ja znam da si ti imao moderatora jako puno, ko te je to najviše razočarao, znači u smislu da te na primjer kad se to sve desilo, da je čovjek nestao, a bio moderator stalno s tobom i bio stalno tu, jer ja znam koji su ostali i to ćete pitati, ali me zanima, pošto je bilo jako puno moderatora koji su bili aktivni i kad se to tebi desilo, ljudi su znači nestali. Sa svega. Što se tiče, brate, mojih moderatora što su me pratili, što nisu YouTuber ni ništa, oni su svi ostali. Ali, brate, imao sam još 10 možda moderatora što su bili ovako kolege YouTubera, vidim s njima i da, brate. Njih par je nestalo skroz. A ovi moji podrška i to je ostalo, brate. Možeš nam nabrojati 3 ja znam 3 koja su ostala, koja su danas na live-ovima vladala, ja znam koja su ta 3, ali možeš li ti? YouTubera, brate, ili... Tvoje moderatore 3. Postoje, brate... Kojima možeš reći, znači, da im hvala za sve, što su dosta... Ostala ova jedna Mila, R-Teama Mila, R-Team Džanela, R-Team Bake i R-Team Anes. Jest, svaka, ja sam za ova 3, Anese nisam, ali za ova 3 sam ja, znam da jest, pošto dođem na live svaki put i vidim da su uvijek on tu i uvijek rade svoj posao. To je ljudi da vam kažem zašto ga ovo pitam, ovo je jako bitno.
to ono što mi imamo uvijek problema live. Hoću moda, hoću ovo, hoću ono, dobiješ moda, počneš srati, počneš ovo, desi se ovakva stvar se vidi u stvari ko su ti pravi moderatori prijatelje. Zato i pitam ovo pitanje. A sad pitam pitanje broj 14. Daj mi reci, Riki, zašto si počeo streamati FIFA? FIFA, brate, znaš šta? Jugoslavija znači udara. Brate, slušaj, znači Gran Pesa, brate, ima glavi 8-9 godina, ali ništa ono profesionalno, znaš, Game Zone, kuća i to, prijatelj. I, brate, nekako, znaš, pored PUBG vučem i taj kontent, brate, zanimljivo, znaš, skinim one pečeve, igram, brate, i ne znam, dosadna, brate, znaš, zanima me, brate, da li mogu sad, na primjer, uzmem neki slabiji tim, da li mogu sa tim da osvojim, brate, ligu prvaka i to, i ono, interesovalo to i eto. Da, jer ja znam da si ti prije malo uz PUBG neke znao ubaciti, ali sad si baš ono, kako si na ovome kanalu, konstantno si nju više gurao nek PUBG. Sad sam ti htio pitati za PUBG. Znači, da nam samo objasniš u 16. pitanju, kad si počeo, od koje sezone si počeo igrati PUBG, šta te je privuklo da ga streamaš, jesu to bilo zbog nekog drugog ili su i ti htio znači da streamaš, ko što sam i ja, kad vidim da svi streamaju tu igru, zato i ja sam isto na taj način krenuo. I znači, da mi kažeš, znači sve u PUBG-u šta još imaš, zato što je to jebga, što je vodilo sve tvoje live-ovi jebga. Samo igrala se najviše ta igrica. I šta, eto, u tome, znači da mi sad kažeš nešto. Znači, brate, vidio, znaš, snima se content, brate, i rekao mogu bi ja pokušati. Što se tiče youtubera, gledao sam tad samo Doktora Toksika, tad je bio Doktor Toks, sad je Doktor Gaming, ja mislim. Samo sam njega pratio, brate, on je prvi youtuber koji me reidu. I njega sam pratio, uzio ga, znaš, rekao, mogu bi ovo streamat do kraja. I vidio su custom screamovi, takmičenja razna i to, brate, se voli. I svoje customer, svoje turnire, znači. Imao je Riki jaki turnire, ja sam igrao na 2, i onda nekako mi vrijeme, ja radim do 3:30, onaj turnir, nisam nikako mogao iskupiti ljude, kad ljudi isto rade, većina ovi što igraju sa mnom rade do 5, 6, 7, nisam mogao nikako dalje nastaviti to pratiti. Ali hoću da kažem da su bili turniri ljudi ekstra. Znači, bilo je uvijek custom je bio, znači, 100 ljudi, znači, timovi svi koji su prijavili, bilo je, uvijek nas je bilo 90, 100, 90, 100, nikad nije bilo manje. Znači, po meni to veliki uspjeh bio. I bile su i nagrade i sve to. Davo je Riki i na običnim live-ima, ali davo su i za turnire. Bilo je, znači, sigurno vrhunski. Samo da navedemo, pošto to je zanimljivo, brate. Streamao sam PUBG, ali nikad nisam igrao, brate. Znači, upalim PUBG kad trebam da streamam. To je to. Upalim PUBG i to je kraj, njegov muzika tuče uvijek. Zanima me za muziku. Da li si dobivao, znači, copyright na onu muziku što ste uvijek? Slušaj, brate, ja da sam htio zaraditi od YouTube-a, brate, ne puštam muziku. Meni je svaki stream bio zabrana zaradi. Ja sam znao, majke, ja sam to uvijek kako mu se da, moj sve jedan stream, gorim, a čovjek pušta bak, pras, sve. Znači, ono što odmah dobiješ copyright za 1 sekundu dobiješ, ništa, brate, udaraš, šta si djem slušati. Brate, znalo mi je za live. Doći, brate, po 15-16 copyrightova, znaš, pjesma za A najjači, imam sad pitanje broj 17, tu smo stali. Pitanje broj 17 je to, da li čovjek obični ili neko ko kreće da streama može uspjeti, znači, na YouTube-u sam svojim trudom bez ikoga, ili mora imati pomoć? Teško, brate, bogam, svi su imali neku pomoć, tako da Jel da, nema šanse? Jeste, brate. I mene je ta pomoć, brate, odvela na Balkan 2 festival. Da. Sad tu smo došli do 18. pitanja. 18. pitanje je da nam, znači, opišeš, pošto si meni to pričao, ali evo da opišeš, znači, ljudima da isto čuju, koji nisu znali, kako se je desio tvoj odlazak na Balkan, znači, ja znam kako, možeš to i to ukratko, ali ja znam da ćeš ti to tačno ispričati kako treba, koga si upoznao, šta si radio tamo i kako ti je bilo? To zanima svi.
Brate, ovako, bio je neki meetup, nešto je Evropska unija, Bosna i Hercegovina organizovala, neki skup youtubera, brate. I u Sarajevu je to bilo, ne znam, neka mala dvorana, nešto je bilo, bio Noni, brate, Meca, Cazin, Nedim, Vanimi, i tu su, brate, rekli da će se ići u Beograd, da će voditi nekoga iz Sarajeva. Brate, ja sam tu bio na festivalu i posle festivala sam sad drugom mostu i pitao, znaš, kako, šta, i ona nam uzela ime, prezime, znaš, brate, godine, broj telefona i to. I onda je bilo, brate, izvlačenje preko Instagrama, da napišeš, brate, komentar neki, zašto ti baš odiš. I, brate, ja sam tu napisao i imao sam raje, brate, za noć sam imao oko 10 lajkova na komentar. I prošlo je par dana, brate, izvukli su me. I ja sam snimio, brate, klip od toga. I, brate, live-o sam jedno veći i na live mi je ušla, znači, Kovalska, brate. Kovalska mi je ušla, brate, i rekla mi da pogledam Instagram. Sad ću ti naći poruke, brate. Evo, na brzinu sam, ako nije problem. Ne. Još čuvaš tu poruku. Ima, evo, brate, gledaj čata, čeka, ne mogu vidiš. To. Aha. Slušaj, brate, rekao, tu sam, kaže, lakše mi ovako, ne mogu da pišem pred klincima. Svidio se tvoj video o Sarajevu, rekao, hvala puno ovo, i kaže, pa sam odlučio da dam od sebe akreditaciju. Tako da ti to važi 2 dana i možeš ići gdje svi ostali youtuber. Znaš, brate, imao sam opciju da idemo u backstage. VIP iskaznicu, da. I imali smo, brate, i svoj program, znaš, na onome, kako se zove, na sceni, ko gosti iz Sarajeva. I, brate, slušaj, ovo samo da nađem. Da želiš da budeš u programu tvojih 5 minuta, znaš, da spremi naslov, da se predstavim publici. To, brate, to sam, nažalost, morao da otkažem. A to bi me, brate, podiglo baš. Jer nama je autobus bio za Sarajevo da se vraćamo možda 2 sata prije ovog programa. I, znaš, morao sam da otkažem, brate, i to bi me podiglo baš, da se predstavio i sve. Brate, GG, to je, ja sam baš neki meni to pričao, ja ovo znam većinom sve. Ali ovo što on priča, ja bi to baš volio, bar otići da vidim, kad bude neko, to mi je želja, da ostvarim, ali ovo što je on ostvario, to je, brate... Čak sam me, brate, sin ostavio, evo, znači sad kad vidim, tebe sam srce sad mi je, brate, sin sam me ostavio, da ne bude da ne bari. A je legenda. Stavi kakvi triki bio u vezi sa Kovalskom. Da, to je bio Kovalska imperator. Htio sam to ovo sad pitam, znači, 19. pitanje, kako su to, ja znao sam da su ovakvi, većinu odgovora sam, znači ja znao da će biti ovakvi, i onda 19. i 20. pitanje su, znači, jedno je, šta planiraš dalje i da li ćeš pokušati sa sobom riješiti neke stvari da udaraš, jer ja kažem, evo na primjer Riki je ovaj novi kanal, to je od nule krenulo i brate za 2 sedmice skoro 1000 suba nabio. Za 3 dana sam imao. 2-3 dana, ja znam da se desilo kad je bio humanitarni, kad je pravio onaj live, tad smo svi baš, ne može niko ostati ravnodušan, tad smo svi bacali i sve naše ljude se pretplate i sve. Brate, 2-3 dana čovjek je, i ja sam stvarno mislio, rekao, evo sad, znači samo još da udra live-ove i da nabije sate i onda će on, jer ima upet ljudi za svakog youtubera, jer on je youtuber koji je bio aktivan, znači neko imao 9000 nije radio ništa, pa on sad da nema ti ljudi su, to su 9000 gdje on dalje live-o, dalje streamo, dalje radio, dalje bio aktivan sa njima na Discordu i sve to, ja sam stvarno mislio, i možda bi se ljudi čak to, evo ovo moram reći stvarno, možda bi se to čak i desilo da nisi bio moralno pao. Da si rekao, i jebem sad sve ovo, idem ponovo. Pravim, pronovo udaram i idem. Ja mislim da bi još brže, bar došlo do 3-4K, da bi mogao za... To bi 100% moglo. Zato ti kažem, zato mi je baš žao taj period što nisi, jer on nije 2-3 mjeseca bio skoro aktivan dok nije malo se smirio se i došao. To sam ti htio znači pitati. Da li ćeš ikada nastaviti dalje jako ozbiljno kako si radio ili je to po tebi to? Konačna odluka, brate, nije. Prvo, sad hoću posle ganja, brate, znaš sve, da se zaposlim, brate, završim vozački i to. I onda, brate, možda kroz taj period vrati se motivacija sigurno, brate, da se sredi malo s opremom.
I onda, brate, kome zaboravi do tad jebi ga, brate, nije pravi. Pa jest, dobro, tim se slažem. I pitanje broj 20, znači, šta bi ti poručio svima, znači, koji planiraju pokrećati YouTube kanal, raditi nešto, svima koji već to rade, znači, imaš kakvu poruku za koga, sve znači što želiš reći u 20. pitanju, ti evo, brate, pušta. A ljudi, ne počnite ništa. Ja isto mi, brate, ja gorim, ja ne znam, vidim žene ni djece, samo, govorim, sad snimam ovaj spot, ubi me, znači, nemam nikako kod kuće. Ljudi, pjesma kita, znači, čuo sam je baš. Da, Riki je jedini čuo pjesmu, poslao sam da čuje čitav od početka do kraja, još baš nije originalna verzija, ali nemoj slučajno ko mi je poslati. Šalim se, a to hit već u Sarajevu. A gdje nam reci sam još za, evo moram ovo još dati, gdje nam reci za onu curu što si imao iz Krajine? Šta je ono? Ja pa ljudi, slušaj ovo. Upoznamo djevojku, Njemačka, znači sve. I brate, treba ona doći vama i dogovorimo se da se vidimo, brate, a ne mogu cringe mi je da pričam. Nema veze, ajde reći, to je na naš račun Krajišnika, šta fali? Sjedimo mi, znaš, ima ovdje jedan kafić, ne vidi. Tu, brate, šta ćemo, znaš, prvo se ono malo upoznamo, brate, prvi put se vidimo. I naručuje me, brate, zalazi kanaba, rekao, pita kanaba šta ćeš, ko daj meni, ne znam šta sam naručio, brate, senzaciju, znaš. Šta ćete vi? Kaj, daj mi otaj, ne, daj mi otu od kruški. Brate, tu je sve pukla, majke, znači, crvenilo, brate. Kaže Riki, kraj, najčešće su vam cure tamo, rekao, gdje šta što s cure sa sela radi, to nije... To ga je rekao, block and delete. A leto rekao, znaš što će naručiti taj neki kaj, otu od kruški. Tu je, brate, sve puklo, znači. Kraj, GG. Ništa, to je to. Mi smo, ja mislim ljudi da ste sad dosta iskontali u njegovoj situaciji i shvatili šta se je desilo u stvari i da ćete malo više vrednovati sve te stvari što se tiče. To je nekome ljudi za jebancija, ali to je ljudi daš svog života godinu i po, 2 dana za nešto i onda znači to nestane preko noći. Samo da znate koliko to može biti opasno. Svima nama se to može desiti. Mislim, meni kad se desilo bulimija. Briga, nisam nešto puno ni uradio, ali neko ko jest, ko što je on uradio, to je onda baš teška stvar. Ne znam, znači... I kad nemojte puštati muziku. Nemojte puštati, dobite 16 copyrightova, bo. Imate, sad i mi i klopke prave. Sad, znači, snimi mashup, brate, i ubaci 10-12 sekundi originalne pjesme jednog čaja. Ja dobio neku noć, morao brisati, Bio sam ja blokada, brate. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio Riki i da je bilo dobro. Nadam se da ste svidjeli pitanje. Nadam se da smo bar da smo 50% neke stvari rekli. I da si ti rekao što si imao, ljudi, naredni će biti akcionari. Brat, akcionari i zelena fotelja, zeleni trosjed, znači GG, brat cheater, on ide, znači sljedeći vol, znači vol 3. Ovo je bio vol 2, Kjera je vol 1 i onda ide, znači, brat Tonči Gavrić, Raven. On će biti, znači, poslije njih, vidjet ćemo da li će još biti neko, ne znam, ali ovi su mi najbitnija, ta 4 čovjeka s kojim ja, znači, lično se družim i znam i poznajem ovako, znači, preko YouTube-a, njih 4 su mi najbitnija i zanima me šta svako od njih ima da kaže, tako da je to za ovaj ljudi klip GG. Čekaj, ba zadržim 2 prsta učite. Eko pita akcionarija šta misli o meni. Može. Pita ga, kakva je drama bila i to. Pitanje, znači, broj 1 za Aksa. Sve najbolje, boga. Sve najbolje, Rikiju. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam što ste pogledali, čuli, vidjeli, danas da ste zadovoljni. To je bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo kad? Za par dana kad bude Vol 3 sa bratom Akselom i to je to ljudi. Ljubim vas, brate. Vidimo se ljudi. Ćao.